Uhaguku wa ugitiri muhakaini wa Meru Isiolo waya kuhuka thutha wa nduriri iria ciikaraga mwena uyu kunanira njung'wa na kuiguithaniria guikara na thayu. Hĩndĩ ya mũcemanio ũrĩa ũtabanirio mwena wa Ndumoru gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Igembe North, ndũrĩrĩ cia Meru, Turkana, Somali na Borana nĩ matarĩirie itũmi iria cicũngagĩrĩria uhaguku wa ugitiri. Kuna sinda ya masamba ambao kwa kweli wa Meru wa Borana na Turkana wanasema kuwa pengine wa Meru wameingia katika, wamechukua masamba yao. Turkana wanasema Meru ni ATM, ya kwamba hata wakati tunafuga wanyama wanakinona wanasema ATM yetu iko tayari na wanakuja kuchukua. Ngamia anaingia kwa mashamba za watu, vile vile wizi natokelezea pale, mtu anawawa, wengine wanafanya revenge, wanaua wale watu ambao hawakuwa na hatia. Na niguo kuhukia uthu uria ukoretwo gwa kahinda karaya gicigo-ini giki ndundu ya athuri a nduriri ici, ateti, maabitha a ugitiri na ikundi citari cia githirikari ni mekiranire Ngirimiti ya thayu. Mimi na kamati yangu ya usalama kwa county level ni kujukumika. Nisipojukumika nichukuliwe hatua. Na ikiweza kupatikana katika iria yako ndio kumeibiwa ama ng'ombe imepotelea hapo mahala, tumesema katika huu mkataba mtachukuliwa hatua hata kama ni wewe mzee na watoto wako. Thabarĩ ya kuharĩrĩria Ngirimiti no ĩkoretwo ĩgĩtwarithio na mbere nĩ gĩkundi gĩtarĩ gĩa gĩthirikari kĩa NRT rungu rwa Josephine Karu. Anza kuongea na wabunge wetu waweze kuweka sheria ambayo inatambua wizi wa mifugo kama serious crime. Clan elders mtachukua responsibility. Jamii ambayo imeiba itashikiliwa mpaka kwa kiwango cha nyumba ya wale wezi kamili. County Commissioner wa Meru Fred Dunga akiruta mukana mururu kuri maabitha a thirikari aria mekugonderera hari kugacirithia Ngirimiti no ndumiriri ira iyukirio ni murunawe wa Isiolo Joyfrey Omo. SCCs, chiefs, assistant chiefs, baada ya leo no excuses. Chief, nyayo za mifugo walioibiwa zikifika kwako ni jukumu lako. Hii agreement pia tutapeleka hata kotini. Tutapeleka hata kotini. Ndio wewe ukishikwa ukiiba utatoka ati sijui nini, utafungwa. Uici wa mahiũ na ndũgamano ya mĩhaka nĩ ũcũngĩrĩirie haro na njũragano mwena ũyũ ya ica ikuhĩ arĩ mweri wa kana mwaka ũyũ kũrĩ andũ 5 moragirwo. Rĩu Ngirimiti ĩno ĩkĩrĩgĩrĩrwo nĩ gũciara matunda. Hakuna tena mambo ya kuficha mhalifu ambaye anakuja kuleta uhasama kati ya jamii. Hiyo nafikiri hiyo ndio imefikia sasa, mpaka tumefika wakati ya leo. Ngiribotera Kameme TV, njeta Gitau wa Wanjikũ.